Kwa kanyo nitiere dwaro mar chuogo lony manyien kendo manyasani dhi nyime gi chwalo tije fwambo gi keyo. Maendi en paro manowuok e romo mane okelo kanyakla jofwambo mowuok e pinje 18 mobedo gi lalruok matut kawuono ewi bero sekta no. Jofwambo go mane ochokore e nyasi ma otisi ni The Africa Media Festival oywayo jofwambo gi keyo kod jotaa sekta no maduto nobedo gi puonjruok ewi kaka ginyalo dhi nyime jiwo tij fwambo gi keyo. Bende jofwambo kod kembe mag fwambo nomed jiw mondo mi giti kanyakla kod winjruok e kindgi ma ok odewo pinje ma giwuokie. Jata tije mar riwruok matayo chenro mag jofwambo e pacho ka endi ni David Omoyo noloso kama. Habari na wale watu wanafanya kazi katika dijitali na mifumo mpya kutafakari jinsi ya kufanya kazi ya wanahabari katika nafasi mpya, yani kule kufungua akili zao, kubadilishana mawazo ili wakaelewa kwamba kazi ya wanahabari japo bado ina nafasi yake, teknolojia ambayo ni mpya imeanza kuwasukuma wanahabari ambao wanatumia vyombo vya zamani ama teknolojia ya zamani. Kwa hivyo ni kwa ruhusu wanahabari na tuseme washirika wote katika yani taaluma hii ya wanahabari, wamiliki wanahabari wenyewe, wapiga picha, watangazaji na watu wote kubadilishana mawazo jinsi ya kutumia teknolojia mpya na mawazo mpya ili kuhakikisha kwamba taaluma ya wanahabari bado inasalia na kufanya kazi yake. We aim to bring the continent together so that we can discuss a couple of issues that are affecting us as a society and as an industry. But while discussing it, also potentially looking at the solutions that you can collectively build for the industry. We have over 18 countries represented today and discussing various issues from gender to narratives about Africa to funding models about Africa and also to government.